Nanone tugarutse mu makuru yacu nk'uko bisanzwe, ni amakuru udakwiye gucikwa. Dukomeje kwibanda muri aka karere k'ibiyaga bigari, ubwo kandi tubahaye ikaze mwebwe mwahisemo neza kubana natwe, mukaba mukomeje gukurikirana urujya n'uruza impinduka zose zikomeje kubera muri iki gihugu cya Kongo ndetse no muri aka karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Dufite amakuru menshi cyane arebana n'impinduka. Ni impinduka zabaye muri Kivu y'Amajyepfo, ni impinduka zabaye muri Kivu y'Amajyaruguru, yaba mu mujyi wa Goma, mu nkengero z'uyu mujyi, muri teritwari ya Nyiragongo. Imirwano ikomeje guca ibintu nk'abantu mwe, abantu bakomeje gupfa, ariko nanone ikiriho kivugwa ni uburyo uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Kongo, perezida cyangwa se uwahoze ari perezida w'iki gihugu Joseph Kabila yaba yamaze kugera i Goma. Ese bibaye ari ukuri Joseph Kabila akaba yamaze kugera i Goma, byaba bimeze bite? Dufite amakuru menshi cyane arebana na Kavumu. Benshi bakomeje kwibaza bati ibyo twumva ni ukuri? Ese koko M23 yaba yasize Kavumu ikaba irimo abazarendo? Indege ebyiri bivuga yuko za M23 zaje gutwara ibikoresho zikaba zarashwe hano muri Kavumu. Ese ibingibi byo ni ukuri? Muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi dukomeje kubona impinduka nyinshi cyane. Ingabo z'abarundi zikomeje rwose gukozanyaho n'abazarendo. Abazarendo hari abareka rungu baravuga bati ingabo z'abarundi niba zitadufashije kugaba ibitero kuri M23 nizive mu gihugu cyacu. Abo ni abazarendo bakomeje kubitangaza cyangwa se bakomeje kugenda babivuga, cyane cyane ko Uburundi bwo ngira ngo hari icyo bwatangaje, cyangwa se umwe mu basirikare b'u Burundi hari icyo atangaza asubiza abazarendo basa naho bamaze gutanga ibirego kuri minisitiri w'ingabo z'igihugu cya Kongo. Uyu nguyu bamwita Kabombo. Uyu nguyu abazarendo bamuregeye cyangwa se bamugaragarije ko ingabo z'abarundi ziri hano nta kintu ziri kubafasha mu kugaba ibitero kuri M23. Aya makuru yose turayazanye rero, niyo mpamvu tuba tugira ngo abantu mubanye natwe bwa mbere gukanda kuri subscribe ni byiza cyane, bituma ubasha kubona ndetse no kumva byinshi ku bigiye bitandukanye muri iki gihugu cya Kongo. Reka amakuru yacu tuyahere ahangaha muri Sud Kivu, cyane cyane hano muri Kavumu. Muri Kavumu abazarendo bamaze iminsi barariye karungu, bari kurasa M23 butitsa, bayigurukana na yongera ibagurukana. Ariko nanone bigaturuka cyane cyane ku baturage batishimiye cyane ko M23 iri muri biriya bice. Buriya abazarendo benshi n'ubundi bari mu baturage, niyo mpamvu M23 mu bice igenzura ariho hakomeje kumvikana ibitero byinshi cyane by'aba bazarendo. Aba bazarendo nuvuga ngo hano ntago bafite gushidikanya ko iyi ntambara batagomba kwirwana cyane. Uko bwije nuko bukeye tubona imirwano y'ingabo za Kongo, y'ingabo za M23 ndetse n'abo bazarendo. Noneho amakuru ari gutangaza ko Ububiligi busa nkaho none bwamaze gusekiritiza ikirere cya Kongo no mu bice 23 igenzura, uretse abagenda ku butaka, ariko ikirere cyo Ababiligi ngo bagifite gutya. Ikirere cyo ngo Ababiligi bagifite gutya kuko barimo bararasa indege zose zigaragaye mu bice 23 iherereyemo. Hari amakuru twamaze kumenya ngo yuko ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 bavuye ahangaha Kavumu berekeza mu bice bigiye bitandukanye, nuvuga ngo bahungaga Kavumu bayihunga. Ariko ngo binakurikirwa n'amakuru bari bamenye yuko ngo Ububiligi bufite gahunda yo kurasa ibirindo byose bya M23 biri muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na bimwe muri Kivu y'Amajyaruguru. Kubera ko M23 yabonye ibyayibayeho muri teritwari ya Walikari, buri ibitero bya hariya byashegeshe cyane M23 bituma ihunga, bituma itakaza santiri ya Walikari, isiga ibice bya Bukombo naho bita za Nyabyondo, noneho binatuma isiga ahangaha santire ya Masisi. Ibice byose yahise bisiga, ariko bitewe n'imirwano cyangwa se n'ibitero bikakaye cyane yari imaze kubona.
nyuma yo kumenya yuko ababiligi hariya bariye Karungu, ngira ngo twari tumaze iminsi tuvuga tuti byanze bikunze M23 nidasubira inyuma bayirashe izemeranya na Kongo basubira inyuma ku neza, na cyane cyane ko kugira ngo habeho kumvikana mu biganiro biri kubera hariya muri Qatar, hari ingingo zimwe M23 isaba leta ya Kongo Kinshasa nitazubahiriza imirwano izakomeza, hari ingingo Kongo isaba M23 nitazubahiriza imirwano izakomeza. Ariko hagati aho ngaha ababiligi bo bafite umujinya n'uburakari twavuga yuko budasanzwe cyangwa se buremereye cyane. Ni nayo mpamvu aba babiligi nyuma yo guca muri Kivu y'Amajyepfo hano mu ndetse bafatanyije n'abarundi, murabizi ko babahaye n'ibikoresho, ntago bicaye, bafite icyo bita ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru. Aba babiligi bafite indege ziriho misiri, izi misiri icyo ziri kubafasha bari kumenya cyangwa se bari kuzuminga, bari kumenya ubufasha cyangwa se ibikoresho M23 ifite bijyanye n'intambara byo mu kirere, ikahita ibisenya. Kandi noneho ntabwo babisenyera mu kirere, barabisenya biri hasi byamaze kugera ku butaka. Ngira ngo wenda abantu babashije gukurikirana uburyo iriya ndege yaraninze ikimara kugera hariya muri santere ya Walikari, bivuga ko yari izanye abasirikare b'Abagande, barabaretse bakimara kurandinga bahita babarasa. Ni ukuvuga ngo izi ndege ebyiri zarasiwe ahangaha muri Kavumu ni zari zije gutwara ibikoresho, ngo bimwe mu bikoresho by'ingenzi M23 yasize ari ivuga iti tuzagaruka kubifata, kuko kimwe mu bintu bikomeje kuzengereza M23 n'abazarendo. Niyo mpamvu mubona ko ubu ngubu abazarendo n'ingabo z'igisirikare cya Kongo bari gukorana n'ubutasi bw'abanyamahanga ndetse n'ubufasha bwabo biciye mu kirere, aho M23 itanze amakuru, aho ingabo bano bazarendo batanze amakuru ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC hamaze kuraswa, nta zindi ngabo zihita zihagera, ubu ni abazarendo ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC. Ni ukuvuga ngo kuri ubu ngubu M23 iyo isa naho ibice yafashe ari byinshi, kubigenzura cyangwa se kubikontorora bikomeje kuyibera ikibazo cy'ingorabahizi. Yahisemo kimwe rero, ni ukuvuga ngo M23 kuri ubu isa naho noneho iri gusa nk'aho isubira inyuma, iri kugerageza kwegeranya imbaraga, kuko buriya mu bintu byatumye mu 23 ubu ngubu twavuga yuko iri kuraswaho bikomeye cyane n'aba babiligi. Ni uburakari bano babiligi bafite nyuma y'uko Kongo yagaragaje ko M23 atari abanyekongo. Ni ukuvuga ngo ababiligi, abarundi n'abari gufasha leta ya Kongo Kinshasa bo barasa M23 bavuga ngo turimo turarwana n'ihuriro ry'ingabo ziyise abanyekongo, bashaka kubohoza cyangwa se babohoje, bakomeje gusahura no gucukura umutungo kamere wa Kongo. Kandi bano babiligi basa naho kino gihugu bakigize icyabo, kuko na Perezida Gisekedi kujya kuvuga mu Bubiligi ni nk'umwana uvugira iwabo, ibyo yavuga byose barabyumva. Ni ukuvuga ngo Ububiligi rero ahangaha burimo burashaka gukoresha imbaraga zabwo zose, kuko mu masezerano hariya M23 yasabye muri Qatar, mu byo isaba cyangwa se isaba ko leta ya Kongo Kinshasa yubahiriza, harimo icya mbere kwemerera abanyekongo bose cyangwa se abene igihugu yuko nta vangura ribayeho. Ni ukuvuga ngo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bagahabwa uburenganzira nk'abandi banyekongo bose. Harimo n'ingingo ivuga yuko abarwanyi ba M23 na AFC bagomba guhabwa uburenganzira, ni ukuvuga ngo abakatiwe igihano cy'urupfu kigahanagurwa kigakurwaho. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo abayobozi ba M23 bakongera bagasura mu buzima busanzwe, igihano cy'urupfu kigakurwaho. Kandi gukuraho igihano cy'urupfu hano mu gihugu cya Kongo ni ibintu ntekereza yuko bikomeye cyane. Leta ya Kongo Kinshasa kubyubahiriza cyangwa se kubikora bizagorana. Niyo mpamvu uri kubona M23 noneho yatangiye kwisuganya, kuko iri kuraswa muri Kivu y'Amajyaruguru yaba no muri Kivu y'Amajyepfo. Aba barwanyi nabo bakomeje kugerageza kwirwana, kuko muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo ngira ngo mwarabibonye, bino bice byo rwose byegereza Uvira, ibice byegereza Uvira, aho bitaza Walungu, aho bitaza Mwanga. Ibi bice byose twabonye yuko abarwanyi ba M23 bafatanyije
n'abangaba bitwa umutwaro twirwanaho ushinzwe kurinda abanyamurenge bahamereye nabi. Ariko n'abazarendo hari bari mu ntambara, kuko abazarendo uko bashaka kurwana ino ntambara ntago ariko bari kubibona, kuko barifuza yuko barwana urugamba rweruye ndetse n'abarundi bakongera bakagaragara muri iyi ntambara. Ariko abarundi bakavuga bati abazarendo baracakoza bakisubirayo bakirukanga, noneho twebwe tugasiga duhanganye na M23. Ibi ngibi abarundi bagiye babibona muri teritwari ya Masisi, teritwari ya Rucuru, teritwari ya Rubero no mu bindi bice byose bagiye barwaniramo. Nuvuga ngo abarwanyi ba M23 bagiye babona byanze bikunze intambara bagiye barwana n'uburyo bayirwanyemo n'uburyo abazarendo n'ingabo z'igisirikare cya Kongo aho bagiye babafasha bagiye bahabona kugeza kuri ubu ngubu. Icyo twakita intambara iyo ikomeye cyane iri gutegurwa kuko ibi bihugu tuvuga yuko bikomeye bikeneye gutsinda iyi ntambara. Erega no kuvuga ngo aba banyaburayi uburyo baje muri iki gihugu cya Kongo baje batumiwe nk'uko n'ubundi SADC yari yaramaze gutumirwa, ariko aba banyaburayi bo nuvuga ngo baje baramaze kubona intege zose M23 ikoresha, bavuga bati ku ntambara yo ku butaka abangaba bararinzwe, ariko mu kirere bafite izihe ntwaro, bafite ibihe bikoresho, basanga ntabyo. Baravuga bati tekinoloji M23 ikoresha ni iyihe ku rugamba, barabanza barayiga neza. Baravuga bati noneho twebwe ubwo tuje kurwana M23 irwana ku butaka ntabwo twarwana ku butaka, reka turwane mu kirere. Nuvuga ngo M23 izaca ku butaka abandi bace hehe mu kirere. Ibi nibyo leta ya Kongo Kinshasa byari byarayinaniye kugira intwaro ariko ntizikoreshe kugeza kuri ubu ngubu, kuva mu bice byose mu 23 ifite. Kumva ngo M23 ngo yavuye mu gace yamaze gutakaza ibice ibi nibi, ntago ari uko ariyo iri kubahiriza amasezerano gusa. Twakabaye tubona niba ari byo M23 yumvikanye na Kongo ikaba itangiye gushyira mu bikorwa, n'ingabo za leta twakabaye tubona hari byo iziri kujya gushyira mu bikorwa. None kubera iki turi kubona ahubwo urugamba cyangwa se intambara arizo zikomeje kuba? Kubera iki turi kumva kuri M23 iri gutegura intambara kabuhariwe, tukumva hariya ku ruhande rw'ingabo za Kongo nabo bari gutegura intambara kabuhariwe, ariko ntitubone kubahiriza amasezerano y'impande zose? Ni ukuvuga ngo ahangaha M23 imbaraga nyinshi isa naho yari imaze kuzitandukanya, zimwe zerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru, izindi zerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Noneho kubera ko M23 ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru isa naho yahuye n'ibitero bidasanzwe byaje kwisubiza inyuma, ari nayo mpamvu ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo naho yaje guhura n'icyo twakwita ibitero nanone bidasanzwe, kuko nuvuga ngo iyi patrouille iri gukorwa n'ababirigi cyangwa se n'abanyamahanga bakoresha izi ndege zirasa ahari ibirindo bya M23 cyangwa se zirasa ubufasha cyangwa se intwaro ziremereye M23 ishobora kuba yakifashisha. Iki ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu buri muntu wese atateganyaga cyangwa se twari dutegereje ariko tutari twakabonye, kuko iyi ntambara yo ubwayo iragaragaza yuko byanze bikunze ukumvikana hagati ya M23 ndetse na leta ya Kongo nta kumvikana guhari. Ahangaha rwose nta kumvikana guhari, kuko yaba M23 na leta ya Kongo Kinshasa bakomeje kujya mbiri, bakomeje guhangana. M23 ifite uruhande rwayo iri kurwanamo, ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Kongo nazo zifite uruhande rwabo bari kurwanamo. Ariko none tutibagiwe yuko SADC ifite uruhare runini cyane, twavuga yuko muri iyi ntambara mu byo bari gutegura, kuko buriya SADC twavuga yuko yakoresheje
uburyo bwose bushoboka kugira ngo ibashe gukura ingabo zayo ku butaka bwa Kongo, ariko n'ubundi zizagaruka, kuko imikoranire iri hagati y'ibihugu n'amasezerano yagiye asinywa hagati ya leta n'ibi bihugu ni amasezerano afite icyo avuze. Kugeza kuri ubu ngubu ku bivugwa kwihanurwa cyangwa se kwiraswa ry'indege, kuba M23 iri gusiga ibice bya Kavumu, byagiye bivuga kenshi ko abazarendo aribo bari kugenzura muri Kavumu. Ubu ngubu ntabwo barinjirayo ku buryo bwemewe, gusa abazarendo bakomeje kurwana umunsi ku munsi, ariko n'ubundi nta kintu M23 irabitangazaho, nta n'icyo leta ya Kongo Kinshasa irabitangazaho. Kugeza kuri ubu ngubu abantu benshi baracyari mu gihirahiro kumenya ngo ese niba harashwe indege, ese niba M23 yavuye koko muri Kavumu, ninde uri kugenzura ahangaha mu kibuga cy'indege cya Kavumu? Twabonye M23 yivana bya bice byo muri Kivu Amajyaruguru, isiga ikibuga cy'indege cya Kigoma, iragisiga. Kugisiga ngira ngo hari imirambo iri kugenda iboneka muri Walikare. Ubwo ni mu bice mu nzira M23 yagiye inyuramo iri gutwara ingabo zayo. Iyi mirambo ntabwo ari y'abaturage, kuko abaturage n'ubundi bari barahunze, ubundi bari baravuye muri bice kuko babanaga ko intambara yo byanze bikunze izakomera. Abaturage bava muri bice barahunga. None nyuma y'ubwicanyi cyangwa se y'igitero kidasanzwe kitanavuzwaho rumwe, bari M23 uburyo irwanamo nayo iragenda igaceceka. Bivuga ngo gutakaza abasirikare ni kimwe, ariko batakajwe mu buhe buryo? Kuko M23 avuga ko abasirikare bose yatakaza ku rugamba iri kurwanira nyine uburenganzira bwayo ni abaturage b'abanyekongo, ariko none biyemeje gupfa, kuko n'ubundi iyo babiri barwana, inuvuga ngo uyu musirikare afashe intwaro akajya ku rugamba ashobora gupfa, ashobora no kurokoka. Gupfa k'umusirikare ku rugamba ibi ngibi nta gitangaza kirimo, ahubwo bapfuye gute? Bapfuye batsinzwe. Ariko niyo bapfa batsinzwe, nuvuga ngo igihe cyose umusirikare ari ku rugamba abavuga ati niyo napfa ariko wenda abandi bazagera ku ntsinzi. Ibi ni byo M23 ibiri kuvuga. None twamaze kubona ibintu birakomeye, hari bamwe mu bakomeje kwiyunga kuri M23, na cyane cyane ko muri no minsi ntabwo turi kubona abasirikare ba FARDC biyunga kuri M23. Impamvu ni iyi ngiyi, kuba abasirikare ba FARDC batikiyunga kuri M23, abenshi muri aba basirikare baturutse Kinshasa. Ngo nta communication bafitanye na M23, ntabwo baziranye. Kugambanira bene wabo byagorana cyane, kuko ururimi bavuga n'urwo mu burasirazuba bavuga bisa naho bitandukanye. Ngira ngo nacyo cyagiye kigora cyane abarundi n'ingabo z'igisirikare cya Kongo, kubagambanira bagapfira ku rugamba. Ibiriya byari bimeze nk'intambara yabereye hariya muri Kisangani. Ni intambara izwi cyane kuko yahuje ingabo z'u Rwanda ndetse n'ingabo za Uganda. Nuvuga ngo hariya hari igihe biba ngombwa ko umuntu ashaka kuyobora undi, hari igihe biba ngombwa ko umwe ashaka kuyobora undi ariko ntibumvikane, bikabaviramo kurasa cyane cyane abasirikare bo ni ibintu bisanzwe. Ubu rero biravuga yuko ibintu byahinduye isura, amazi nagakiri yayandi. Ikintu bita urugamba rwamaze guhindura isura, nuvuga ngo amazi yihindurije. Ibyo M23 yatekerezaga ntabwo ari byo biri kuba kuri ubu ngubu. Ibyo leta ya Kongo Kinshasa yatekerezaga ntabwo ari byo biri kuba ubu ngubu. Ubu ngubu hamaze guhinduka byinshi. Niba koko wahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila yamaze kugera hari igoma, yasanze yonde, yasanzeho General Sultan Makenga n'abandi bayobozi b'ihoro rya AFC na M23. Kwifatanya n'uyu mutwe wa M23, abayobozi bamaze gukatirwa urwo gupfa kuri perezida cyangwa se kuwahoze ari umukuru w'iki gihugu. Nuvuga ngo ubundi hariya habayeho tekinike yuko ubundi perezida wenda Kisekedi ni umusivili, ariko Joseph Kabila nk'umusirikare
asa n'uwamaze guhirikira agapira perezida Tshisekedi, kuko ibyamunaniye gukora yabirikiye kuri perezida Tshisekedi. Kuri ubu nawe bikomeje kumugora cyane, uwo kwicarana na M23 bakaganira, mu gihe guhera ku bwa Joseph Kabila yamwerekaga uburyo ki abangaba batari abanyekongo ari abanyamahanga, niwo mujyo, niyo gahunda, nibyo bitekerezo, nuvango niwo mujyo perezida Tshisekedi yagendeyemo. Ariko kugeza kuri ubu ngubu Joseph Kabila niwe yamaze kwiyunga na M23, ni izindi ngufu, n'ubundi bushobozi M23 yabibonye, ni izindi mbaraga zishobora kugaragariza isi yose ndetse n'abanyamahanga ko M23 nibura hari ikirwanira, hari icyo iharanira. Uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Kongo azi neza noneho ngo ashobora no kuba yanakemura, kuko mu kuganira cyangwa se mu biganiro bikomeje kuba, buriya cyane cyane abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bakomeje kugaragaza ibintu by'ingenzi cyane. Mbere ni ukurebera hamwe ubumwe bw'abanyekongo, uburyo bakongera kwiyubaka, uburyo babasha gutsinda, babasha gukuraho ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kuba ahangaha mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zawo, muri ibi bice byo muri Nyiragongo. Urebye hamaze iminsi habera ibikorwa twakita ko ari bibi, cyane cyane iby'ubwicanyi buturuka impande n'impande. Buriya Bazalendo n'abana nabo ntabwo baba baryamiye amajanja, bakomeje gutera baturuka muri Nyiragongo. Ariko M23 nuvuga ngo ubu ngubu kuri ubu M23 yafashe ibice byinshi, yishimiye gufata ibice byinshi, ariko imbaraga zo kubihereza umutekano zikomeje kugenda zibura. Nuvuga ngo M23 yararwanye ifata ibice byinshi, ariko kugeza kuri ubu kubigenzura na Bazalendo biragoranye cyane. Kudeployinga abasirikare muri ibi bice byose kandi byinshi, kuko M23 buriya twavuga yuko nk'ibice yagiye ifata ibarizwamo udusantire n'imijyi, niho hantu hambere haba hagomba kwibandwa. Kumva ngo mu gasantire cyangwa se mu mujyi runaka izi ngabo zirahari zicunze umutekano, naho mu byaro n'ubundi niho harimo bano Bazalendo. Kandi M23 ntabwo izajya gukontorora ngo ijye no mu byaro bitewe n'abasirikare bake ifite. Niyo mpamvu rero bano Bazalendo uko byagenda kose ntabwo bicaye, ntabwo bari guhumeka, bakomeje gukoresha uburyo bwose bushoboka, bakomeje gukoresha amayeri yose ashoboka, bakomeje gukoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo babashe kugira gute guhangana, kugira ngo babashe guhagarika ibi bikorwa byose bahanganyemo n'izi ngabo za Kongo. Aha ngaha muri teritwari ya Nyiragongo hamaze iminsi hari ibitero shuma. Ibitero shuma birimo biramanuka biva hehe muri Nyiragongo bikerekeza mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero z'uyu mujyi. Icyo FARDC iri gukora hariya ndetse n'aba Bazalendo nabo bitamo aba FDLR, nicyo twakita gukaza ingamba ndetse n'umurego wo gufatanya n'ingabo z'igisirikare cya Kongo kugerageza kudobya ibice abarwanyi ba M23 baherereyemo. Niyo mpamvu tumaze iminsi tubabwira ngo ikibuga cy'indege cya Goma, ngira ngo murabizi neza ko kiri gutunganywa n'Abanyafurika y'Epfo kugira ngo babashe kuhava cyangwa se babashe guhagurutsa indege zabo, batwara ibikoresho byabo ndetse na za zahabu bazitware muri Afurika y'Epfo. Ariko si ibyo ngibyo gusa, ahubwo M23 yari iboneyeho kugira ngo hategurwe ibisasu bitazahara ku kibuga cy'indege cya Goma. Kuko nuvuga ngo ntabwo M23 yagombaga kurekura iki kibuga cy'indege cya Goma ngo kigwaho indege habeho uburyo bwo kongera kugifungura, nyamara hari umutego. Uyu mutego n'ubundi abari barawuteze no bari bo kuwutegura. Nuvuga ngo hari imikoranire iri hagati y'ingabo za M23 ndetse na Afurika y'Epfo.
kuko byanze bikunze hashobora kubaho uburyo bwo gusorovinga cyangwa se gukemura ibi bibazo biciye muri gahunda y'ibiganiro. Niba ibiganiro rero byamaze kugerwaho, hamaze kugaragara ubwumvikane hagati ya leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba za M23 bakumvikana ku masezerano akanubahirizwa, nta mpamvu n'imwe yo kuba hatabaho uburyo bwo kwiyunga n'uburyo bwo gukemura ibibazo mu buryo ubwo ari bwo bwose. Iyi ni intambara ikomeje kugaragaramo ko ishobora kwaguka ikagera ku rundi rwego cyangwa se ku yindi level, aho ibihugu bigize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba bishobora kuzayisangamo cyangwa se bishobora kuzayirwana, yaba u Rwanda, yaba Burundi, yaba Uganda, yaba Kongo n'ibindi bihugu. Biragaragara ko hakwiye kubaho kwicara kw'ibihugu kugira ngo binonosere binarebe byanze bikunze aho ibintu bipfira kugira ngo bibashe gukemuka.